mi wuzara. Assalamu alaikum. Mi wuzara ge mi hafta ge program marhaba danwan. Mi hafta ge program alu mi hasa kollani mi Ministry of Ratun gendwe risalat program. Magadu gotega argun mege mi wuzara ge program ta mi hasa korani mi ministry ge ek department takun kuriya gende hasa program ta kagule gutun. Egutung miyaduge mi program ga mi bayru danwani Ministry of Islamic Affairs ge Deputy Minister Sheikh Matiu Ismail Muhammad adi Islamic Dawa section ge Islamic Education and Awareness Center ge Assistant Director Zina Muhammad barbad marhaba ingeto mi risalat program agule kuru tarif devidanto barbad shukriya risalat program ki mi Islamic kantataka behe wazarain divehe rajyega deha 26 wana hara tayyar koffewa dawat ge strategic planning hagigatuga dem plan fashifa miwani alun men gaisu jumhuriya hama amanik fan em fratama devi taqriruga huwa kuruma fo devi taqriruga swani divehi rajyege mi rayitunnaki dina lobi kura rayitun woma amanik fan edi wada gannawa kama vidalu fa hama hemme dina lobi kura jile divehi rajyega ufeduma emanik fan edi wada gannawa kama em fan vidalu fave hama himme dini ilmu warim bes zamani ekeki wasilat tabbenon koggen zamana eggota dini dawat feturun kankan kore genduma miwani vidalu fa yaki ga alunmenge hiwagi minister Dr. Muhammad Shahim Ali Saeed ge war furihama isnengi omagge dashum miwani alunmenge risalat program launch kurevi alunmenge foi tayyar kuref mihar miwani mi fotaki mi alunmenge mi plan ge outline ekko lefa fote de migas mi rais ke khitabu ge taqrir ge bawas himeni fawane hama magadu ko alunmen mi program alalwala mi wani divhe rajye ge huriha rayitonna ege terega mi school kudin bodite befulun mi ege mi eki muassasat ge muwazzafun gotuko tibwa faratta hama hemme almen evves halegga migan uniko fennuan nukuludin terikon hunna farattaka vesalmen wan mit aliyawlo alef egoton almenge risalat program ge ek event ta mi aduim mahrum fawa farattaka ves kuriyadane adi minu farattaka ves kuriyadane khulasa ko bunakam gawanama risalat program ki ei dini kankan divhi rayitun olum filwa dimun gotun Islamic Ministry tayyar ko fa program nemi program almen ali alwala fami wani war basic kankama manaki almenge ijtimai mihra bodeti masalatan hallu kurmattaka mismihun khilafwa kantattaka furtama diyumuga badaluga islam diinoge emme asasi kantattakan alunmen balalo mihimenani egotun mi deha 26 wana hara tayyar kore fami wari salat programuga alunmen ali alwalani islam kamuge emme basic thing baya ei islam kan iman kan adi ihsan kan mikan kam rukun takai kiga alun men mi program kore kendan mi wak program ek gotuga risalat program gendum ge maqsad ki kobato waki tafat program ek gotuga mi warang suwal asam waha khasako suwal annan dimawe sabusangoda inge ei warag gina request tan alun men ge mi dawa unit tan e baade events unit tan e baade divaraj ek hisab tak school takun e baade council takun ade minumbas muassasat takun e baade mi request taka bes alun men keta koramun request taka ekota alun men ge dini yani ilmu warin waizun hamajassa demun kibai komme risalatu ganamaga waki program he ingambi mi program ki mi hagigatoga mi waki mugarrare waki silaba he tayyar kurevige waraboda revige mane ki alun men ge mi program ge plan gaves finigen dan fadan komme yani rukunek ge dashon sub topic takin hedigen mi wahaka de kiwen huriha baadake men tayyar kurifa adi dini ilmurin novs almen hawa qur'ane syllabus outline mi komme mawdu'ek ge dashon wahaka de kiwen baataka e baathoge dashon raytunna hame forkodden je dalil taka huriha baatake himene hen tayyar kurivi mi malumat forkodde ilmurin novs e baatat deve ege beenuma ki miharu rajyega komme hisabegge mi program ge baata program ta ne episode ta program ta event ta kure gende kam ga vina mabes alun men ge mi gendam mi beenum wa baata hunnana huriha hisabiges gende ife
ಮಾನೇಕಿ ಅಡ್ಡು ಗೆಂದೆ ಕಮ್ಗ ವೀನಮವೆಸ್ ಇಹವಂದು ಗೆಂದಂ ಕಮ್ಗ ವೀನಮವೆಸ್ ಮಾಲೆ ಗೆಂದುನ್ ಕಮ್ಗ ವೀನಮವೆಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಶಹಾದತ್ ದೆ ಕಲಿಮ ಮಿಹಾರ್ ಕೋರಿಯ ಮಿದನಿ ಶಹಾದ್ ದೆ ಕಲಿಮಾಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಗೆಂದೆಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಬಾತಕೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಹುರಿಹಾ ಕಂಕೊಳ್ತೆಗ ಸುನ್ನ ಗೆಂದೆ ವಿಫೈ එම ඒගොත මේ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලේන් එක දශුන් බැගෙන්දු මට්ටක වකි නමෙග්ග මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරෙම ගෙන්ද වෙනක වර තෆ්සීල් කොති මාලුමාත් දෙවි zina argument without the fund me program amaz kore famani konferata kaka mi program alumen amaz me kurani ane komme mahaku ves muli rajye kawa kurave kalgotka me ramalage ngeta den ege terega alumen hama eba balalan hama huriha fantitake me ege terega himanale veto kurin ane deputy vidalu ifadem alumenge bodu bayen hama meoti school tahuge terega ingeta school takuga alumenge ba me eki me key stage takan amaz koggen ebagendan me huriha me dariwarunnan amaz ko ege iturun ane belene weringe session takeddane teacher unna wakin session takeddane den school tahuge iturun alumen me college ta university taka wese ba amaz koggen hama mihar ebagendan den me muassasataka alumen me session take gendane ege turun anhenunna khasakoggen session take gendane den me deputy vidaluwe me aduyum mahrum fama farattaka me ves alumen me hama amaz koggen bagenda den me ehenya ya me ehenya genda me programa me fahara me war bodan alumen tafat kollage me gendane ei me hama ekane darustake no me faharuge me risalatu ga daane me ege iturun me darustahoge iturun alumen ebagendan me school taka gendaruge sama we have kudinna interactive gotakami me ane button koffa mihiri ehem wima me alumen migendani workshop style me program ta kuriya gendeve to me balani den hama egota belen wering session ta sama huriha session take kal gotaka hama warang interactive ko gendeve to alumen mi fahar me ane kuriya tani Deputy Minister Muti Fah Korova me Risalat program ki moli rajya amaz koreviga adhasako moli me waki muddataka kuriyadda program ennu detto war gina war dig muddataka me program me nani design korefa me kihinetto me program kuriyadani adem fatum me Risalat deha service detto on launch me kuri manaki me program ki hama daima kuriyaddan program ki inshallah almen launch me kuri mi bata ki mi dia service wana haru almen kuri gendane bata ke ei midanne fadan dienoge emme asasi bata imene fadan islam kama iman kama ihsan kama mi bata go rukun taka be malumat midani den for ko dinu galmen mi for ko de medium takabbalar go baur bata kan mena fwan zina fahakul fadan ham mi miskid darhun nimmar miskid darus himenen war muhim bayenge enos miskid darhun sida nimmar moga badaluga interactive session te gotan alun men maganu mi event takure me gendani school taw dariwarunna genda session takai berenverina genda session adi teacher unna genda session me session ta ham walking gendan ege eme bode beenumaki mi miharo mi berenverina genda session taw alun menge bali alwalan tarbiyatuge teriya mi component tallana gottaka be goto mudarrisunge session taw teriya sida uganna denungo teriya mi be tallana gottaka be to men eba ali alwala den mi hama efadan mi amu session take besnaga devendan mi muwazzafuna min musfarataka ei den session ta den adi session ta fiyawa minu maswara bawaru medium ta mi tere himene eme muhimmo ekkama ki alon men komme hafta egga dawatuge war bodu event engba korien ebade zamanu sorves hukuru hutuba detto ema hukuru hutubage tereve saun men wane risalatuge terege me himene baata lafa miharwas mi shahad kalima ya behe hutuba mani kifa egota komme mahakwas mi komme hutuba ennon kamga wiena maves bisarat program ge mihimene mawdu taka gule gotun yang elain wegin hukuru hutuba ta kigen dan den ege ituran alunumen mi wazara ge faratun eba tayyar koramo ingresi bahun adi divehi bahun risalat program ge mi deha service wana hara tayyar kore fama miwa syllabus nota mugarru tere mihimene komme bayaka video tayyar koran hama ingresi adi divehi bahun ege beenumaki aslu hama social media ye mechelevi gendane adi alunumen divehi rajye ge huriya tv channel takavves mitakati hadiya koramon dana
adi mi council taka school taka ves mi hadiya korwegen dan beenumaki mi zamana ki mi social media ga zamane emma ege terein mi raytunnan ege message for kuddino adi ingiresi bahun tayyar kunuges eme beenumaki hamakan divehi rajyega ingiresi bahun video bala baikti beti ki vesno ebavese boy hama hemme alulumenge mi risalataki alami risalat ekkam gawati divehinnan alulumen miti ane for kodde fadak beeru gomtu tibba faratak bes mi risalat himene information data ta for kodino ema adi minumus mi batan himene ege terega forum taka mi seminar tan hama hemme umra tuwa be salon me mane gendan nimmafa ei miyaharuge umra tuwa alon men amasku fami wani college university tawo me kiyawa dari waronna the ministry ekamatta ka tayyar kora usul ge tereng kudin taken hovi tuwa wes inshallah bevigen dan mi umra tuwa bevigen dan tarba wituwa gota manik aam komeda umra mi trip ek gota karnone saudi authorities taka ministry aguligen umra tuwa bevi dari warun ne ziyare qur'ane aam kon mudebe bayar tantana adi ege tereng islam dina be wargena malumat ge debigen dan ade kuriyam me segment ki duwahuge mawduwa gule gotun aamun ge faratun lifawa comment taka badalo mi usara ಅಳುಗಡ್ಗೆ ನಮಕಿ ಐಷತ್ ಇಬಾ ವಹೀದ್ ಅಳುಗಡ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಮಸ್ನಿಕೆ ಕುರಮುಂಗೆಂದ ಮುವಜ್ಜಫ್ ಎಮಿಯದು ಅಣೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಬೇವುನ ರಿಸಾಲತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಅಣೆ ದೆವ್ವೆ ದೀನಿ ದರುಸ್ಗೆ ಮೌಲು ಈ ಶಹಾದತ್ಗೆ ದೆಕಲಿಮಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಮೀ ಅಳುಗಡ್ಮೆನ್ನ ಕುರಿಂ ಎಗಿಫವಾ ಮೀ ವರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಚ್ಚೆ ವರ ಬ್ರೋಡ್ಕೊ ಎಗಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸಿ ಮಿಯದುಗೆ ಸೆಷನ್ನಿಂಗ್ ಶಹಾದತ್ಗೆ ದೆಕಲಿಮಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ಅಣೆ shahada de kalima ane iman kam furiyama wani kine kama shahada de kalima sababu ane bawaru dini ane malumat muwazzafuna miyadu libigen gosi kamal god qabul kuran meka dini program ta kuriyan wettaga wes bawan kama algod ummid kurani ane mikamge sababun tribunal muwazzafunge hitawka mi dina ona lobi iturwegen dani kama wes algod qabul kuran shukriya ಅಳ್ನರ್ಕೆ ಮೌಫುಜಾಮ್ ಮದಲ್ ಫಾಹಂ ಕುರೆವಿಗೆ ಮಿದೇ ರಿಸಾಲತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಪರಗ್ಗಿನ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌಲೂಮಾತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಮನ್ನ ಲಿಬಿಗೆ ಎಂಗೊಸಿಕ ಫಾಹಂ ಕುರ ಈಗತು ಹಮ ದೀನ ಬೆಹೆಗಿನ ಮೌಲೂಮಾತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಅಳ್ಮನ್ ಮುಜಫನ್ನ ಲಿಬಿಗೆ ದೇಕಾನ್ ಹಮ ಫಾಹಂ ಕುರ ಎಳ್ಮನ್ ವರ ಉಪಾವಿಕಮೆ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬು ದೆನ್ उम्मीदकी हम कहाला गिना प्रोग्राम ता हिंगे अनमेन हम मुवज़्ज़फ़ुन बस अबदुस में के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस एकस पे किने हादा हदम फुलकोते शेको ता हम गिने मुवज़्ज़फ़ुन बस में कहाला में मालूमात हदम को दिन में के हम वरा उपावा कम फाहम कर रिसाल प्रोग्राम के माले के एक सेशन तक आदि राज्य के तेरेगे एक सेशन तक आगंड कुरे गेंदे विज्जे कुरेवनु तजुर्बा है कि मी प्रोग्राम तक कि मी दिवे हैं कौम अम्मियदु वरम मुहिम प्रोग्राम तक एकं एहने आगंड सेशन ने फेशुम के कुरिंग अहाली ए सेशन न कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए दे कलिमा के मच्चा बिना फै सेशन ने आगंड अहाली सवाल कोलिम बायवरिंग कुरेंग मी सेशन का कोम मालूमात तक देवे ने कमिंग है लफा कुरेवेनी बैवरिंग के फरातुम माबुड़ जवाबेन्ना एहनम सेशन निम्मालुमा एकीगा बैवरिंग कुरी कमेंट तक की मी हाद मुहिम मालूमात तक के मी मालूमात तक कुरिंग इंगुन्नमा हाद रंगलवी है आदे मी रिसालत प्रोग्राम की आदे रिसालत प्रोग्राम की मी मुळे राज्य हिंगुमा आगुमे फशाफा प्रोग्राम मी वरम मुहिम प्रोग्राम आगुमेंगे खासकम बडुवम मेन जीलुगे कुदिन्न मी खालिमे वर बडु बीरट्टे कमे कुदिंगे कुदिन्न मी खालिमे आदे मिदुगा वर बडु बीरट्टे कमे बो या मी प्रोग्राम गे सोब इराद कुर विद्या आगुमेंगे बडो मेन जुवानुन्न स्कूल तो होगे दारी वरुन्न वर बड
ikudinge helun terekinga be turugende mi kalima behegutu mi kalima kiyumun lazima kanthi ko bato mi kalima nafi kora kanthi ko bato mi kandatta ikudinna e bengiginde hamegutu qiyamad duhuga mi kalima ge me furiham faada ikudinna qurani kun gotakatto ikudinna e bengiginde mi kalima ge makkama mi kankam war rangala mi program darun alum mi cover kura huriha school ge dariwarunna huriha rashige zuwanunna ammunna mi huriha farattaka mi kalima alum menge ba war rangala ngolum fiduade alunde ummidu korani mi program ge sobun hama alum menge divi rajya dine gotun hew badal takin asking danakama mi usara comment taka badairuga amma me program balagen fikama alumna fa korave hasako me program ki war baavaru ilmering me program ge ki component toga bairu ne program kinetto mi ilmering na fursat dinumuge kankan hamjef meti ಫಾಕುವೆ ವರಂಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಹುರಿಹಾ ಕಂಕೊಳ್ತಾಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಂದಾರುಗ ಇಲ್ಮರಿಂಗ್ ಹೋದುಮು ಕಂಕಂ ಅಳುಣಮೆಂ ವರ ರಂಗಳ ಇಂತಜಾಮ್ ಕೊರಿ ಗೆಂದನ್ ಜೇನ್ ಇಗುತ್ತಮೆ ಫುರತಮ ಅಳುಣಮೆಂ ಮೀ ಫಾಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಮಣಿ ಹಮ್ಮೆಕನೆ ಮಾಲೆಗೆ ತಿಬ್ಬ ಇಲ್ಮರನ್ ನೋಡೆ ಮೀಗೆ ಬೇಣು ಕುರಾನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಎಹಿ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗ ಬ್ಯಾವರ್ ಇಲ್ಮರಿಂಗೆ ಬತಿಬ್ಬೆವಿ ಮಿ ಇಲ್ಮರಿಂಗ್ ಅಳುಣಮೆಂ ಬೇಣು ಕುರಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಕಿ ಬೇತ ಕುರಿ ಇವೆಂಟ್ ಕುರಿ ಗೆಂದಿಯಮುಗ almen waan fratama miuzara hawal vegimbes ilmorinna gazette koregen iulane du korevi adi ilmorin tibi hisab ta balafwan hama hemme eki ilmorinna mi program ge event toga bairwene frequency datur korevene gotta balafwan maane eki ilmori ek datur korevene yani ya tolugoto nota hunnawa rashugo ekanito program gendeveni notamni rajyves datur koreve fade ilmori etto enguni malgunamenna ilmori utilize kurane gon eba igende එම එගොතන් අල්ගොන්ම වාණි නිම්මාෆ ආදී හැම හැම්මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ එකි සරහද්දතක බහාල විගන් සරහද්දි වායිදුන් තිබ්බවා ගොතබ්බස් අල්ගොන් මිනිස්ට්‍රින් වානේ මණි නිම්මාෆ එගොතුන් මි හාසකෝ ඉස්ලාමික් සෙන්ටර් තම හුන රත්තන් ආදී මිනුම්වස් එකි සරහද්දක බහාල මිහා මි වණි ආදී වර අවස් මුස්තක්බලෙග්ග වායිදුන් යුලාන් කුරවි ඒ වායිදුන් හමජිහිකෙන් දානේ ඒරුන් එෆරාත්තව සරුන් බේණු කරවේන එකි සරහදු තවග ඉවෙන්ට් බෙහෙවමු මගනක ඉල්මුලින් හොදුම ගල්ගොනමෙන් කණ්ඩාලා ෆෝනේ ෆදකලිතක අද වර බඩ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೆ ತದೆ ಬೆಫೊಂಡಬಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯಾ ಮಿ ವಜಾರಾಗೆ ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಯಕ ಕುರಿಯಂಗ ಹಫ್ತಾಗೆ ಸ್ಪದ್ದೋ ಕೊಲ್ದಾಣ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ mi usara